Pozdrav! U prošlom tutorialu što se tiče registracije iz.rs domena sam pokazao kako da registrujete domen i da ga povežete sa besplatnim hostingom, a u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da pristupite vašem panelu i kako da pristupite vašem FTP-u i preko kojih programa sve možete to da odradite. Prvo što treba da uradimo jeste da se ulogujemo na sam deo od hostinga, znači na panel od hostinga. Dakle, kucite samo member 000 web host i izaći vam link za registraciju. Unosite vaš email, password i ovaj kod. Domen će vam postati vidljiv nakon između 48 i 24 časa, sve zavisi koliko je potrebno vremena da se refreshuje DNS samog servera. Ovako će vam izgledati početna stranica ukoliko registrujete vaš sajt preko ovog hostinga, preko kog sam ja. Na hosting možete dodati samo, u stvari nije samo na free hosting, znači na free nalogu od hostinga možete dodati dva domena. Nebitno da li će biti domen com, info, rs ili ovaj free domen, čak možete i co.cc, nebitno. Ali da biste dodali dva domena, ne možete dodati recimo odmah jedan i drugi, nego mora da prođe 24 časa između dodavanja domena. Dakle, pristupimo panelu i nađite opciju file u kome će vam stajati file manager. U file manageru, dakle, to vam je sistemski file manager, što bi u premium hostingima bio cPanel, tako i ovdje njihov. Kucajte vaš password i korisničko ime i tako će vam izgledati. Naravno, prvo što možete da izbrišete recimo default stranicu i izgledat će vam samo prazna, znači obično nema stranice. Onda možete pristupiti, tako pogledate prvo detalja, da pogledate vaše detalje. Tu ćete imati da preuzmete dva klijenta za povezivanje na FTP, Smart FTP i FileZilla. Po meni je bolje da preuzmete FileZilla, ali kako god hoćete. Ja na računaru imam FileZilla. Nakon instalacije, da ne bih instalirao opet, u host polje host, znači unaćete domen, username koji treba donese, stajat će vam u informacijama, tu ću vam pisati username, password neće pisati, tamo će stajati zvezdice, ali treba da znate vaš password koji ste unali kad ste kreirali. I port 21. To je uspešno logovanje. Dakle, recimo sada ćemo da uploadujemo nešto, neku malu datoteku. I to je to, uploadovano je. Što se tiče instalacije, recimo, pošto smo u jednom tutorialu sam objašnjavao kako da instalirate Joomla. Također, isto uploadujete Joomla, raspakujete i da biste vidjeli kako se instalira Joomla, također normalno instalirate kao i na local hostu, s tim što ovdje morate kreirati vašu bazu i to bi bilo to što se tiče samog ovog tutoriala. Naravno, na hostingu
otprilike skoro svakom hostingu postoji skripta koja se zove Fantastico Auto Installer, u kome imate neke od CMS-ova, recimo kao što su WordPress, B2, Evolution, onda Joomla, Drupal i milion drugih, sad u zavisnosti da li ste free ili premium, imate dosta skripti, to je CMS-ova koje možete besplatno instalirati, da ne biste vi uploadovali vašu, ali po meni, moj savjet vam je da uvijek skinete najnoviju verziju, lupa sad Joomla s njihovog sajta, jer vam je to sigurnije od ovoga, ali sve kako vi hoćete. Da biste izbrisali ovaj domen demo.is.rs ili ne taj, nego bilo koji sa vašeg hostinga, ukoliko recimo želite pređete na neki drugi host, prvo treba da izbrišete domen na delete account i u listi accounta neće vam stajati. Da biste promenili DNS, opet idete na sajt freednsafright.org i na tom sajtu ćete samo zameniti sa DNS-om vašeg novog hostinga. Ništa komplikovano, to bi bilo to je to što se tiče ovog tutoriala. Pratite i dalje rad našeg sajta www.itmreža.org. Hvala.